ora berakal, miman saking wong layak kilu kang ora berakal sapa si iman. Rupane ucapan al-kutubu katsiratun wa fiha ghaniyatun wa kifayatun wala faidata fi tasnifil kutub fi hadzal zaman fahadzal gail in asaba fi qawlihi inna fil kutubi ghaniyah wa kifayah faqad akhta'a fi qawlihi la faidata lit tasnif fi hadzal zaman li'anna lil qulub mailan bi hukmil jibillah ila kulli jadid. Al-kutubu utawi pira-pira kitab iku katsiratun akeh, wa fiha lan iku tetep ing dalem al-kutub ghaniyatun utawi semugih, wa kifayatun lan kecukupan, wa kifayatun lan kecukupan. Wala faidata lan ora ana faedah iku maujud fi tasnifil kutubi ing dalem nganggit utawa ngarang pira-pira kitab fi hadzal zaman ing dalem ikilah zaman. Ya napa perkataane wong sing kaya ngeten iki, omongane utawa gunemane wong sing geneman sing diarani layakil, orang yang tidak berakal. Fahadzal gail mongko utawi wong kang utawi ikilah wong kang ngucap iku in asobah lamun mengenani bener sapa si qail fi qaulihi ing dalem pengucapi qail rupane inna fil kutubi ghaniyatan wa kifayatan faqad akhta'a mongko teman-teman luput sapa si qail fi qaulihi ing dalem pengucapi qail la faidata litasnifi fi hadzal zaman, yaiku ucapan la faidata litasnifi fi hadzal zaman. Eta buaki mun beda orang ngocak kitab-kitab sabodona kitab dia ada faedana, ngarang-ngarang kitab ning akhir zaman ria wis ada gunana. Beda orang ngocak nganika, padahal orang ngocak nganika berarti termasuk golongan orang mimman la ya'gil, orang yang tak berakal. Kitab ini sangat bermanfaat, sebab kitab nika esine ilmu nih. Saumpama ada kitab pak dari ka'amma kul manjenengan orang hadis, saumpama ada tulisna para ulama Bukhari Muslim nyatet hadis tafsir Jalalain nerangaki tentang tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Seandainya ada kitab-kitab sing nikah, maka kul manjenengan tak bakal oning dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Cek ngocaan kitab ada gunana, kitab ini beda gunana ben banyak manfaatnya. Kengku lebih sambian besi tak oning kemanfaatnya kitab. Mun beda orang ngacak nikah faqad akhta'a fi qawlihi la faidata litasnifi fi hadzal zaman. Ada guna ngarang kitab, sampean tak bisa ngarang kitab mungkin ngarangnya kitab yang meja tak tahu. Ku lebih sampean tak oning maca kitab, apa boleh ngarang kitab? Ngarang orang saya bisa maca kitab. Siapa? Anak. Papenter maca kitab. Ketika beliau sengarang kitab ini Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, murid daripada Sahibur Ratibul Attas Al Habib Umar Al-Attas, beliau andik muridnya mana Al Habib Abdullah Al-Haddad. Lebih terkenalan santren apa? Ratibah lebih terkenal Ratibul Haddad, Ratibul Attas jarang orang baca. Qutbil Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nika di murid Al-Haddad nika murid dah. Maka ketika Al-Haddad nika tanya ki pengarang kitab nika, ya Habib, guru sampeyan nika mata apa terkenal? Panjenengan punya karangan kitab apa? Al-Hikam, Risalatul Muawanah, Nasaihud Diniyah. Punya karangan Al-Haddad nika punya sarah. Sabilul Iddikar karang beliau nika, Ratibul Haddad, Wirdul Latif,
nika karangan-karangan beliau. Mak lebih terkenalan panjenengan teh bang guru nah. Maka beliau ada bu, mak sobung karangan kita apa guru na panjenengan nika ka emah. Mon panjenengan banyak karangan kita apa guru na panjenengan mak tade karangan nah. Maka beliau ada bu, ana min muallafati. Engkau termasuk karang datang guru. Engkau termasuk karang sang guru. Tang guru tak kober benih tak tahu tak kober ngarang kitab. Engkau ngarang kitab berarti tang kitab kabeh karang datang guru. Sambian harus bisa ngarang kitab. Tak bisa anak pepenter maca kitab berarti sambian pada ngarang kitab. Kitab aja leun. Mun ngarang kitab tak bisa. Maca kitab lah belajar i'lal, belajar nahwu. Waduh. Yang ngaji kopengan pipaya bisa kelero. Pas suruh ngapa lagi nadhoman tambah tak anu ponan karena pon memori penuh kebanyakan pikiran. Kerotang mikir bangunan, mikir macam-macam pun nanti tak bisa anak bayi pinter. Lah ini kekarang na sambian anak nih kah? Anak nih kepada bi kirtos, alwalad kal kirtos. Anak nih kayak nggak kertas pak. Mon bi sampean anak nih kayak catet tulisan Arab pasti amunya Arab. Anak nih kayak nggak telubeng. Mon bi sampean nih catet tulisan seberharga tulis diba tulis solawat tulis Al-Quran cium biorek walaupun kertas keng mun anak niki bisa tulisin berita pemukulan berita politik berita baca keng teh cium ke buntun kacang kertas apa ada keng esena tak pada maka anak niki mau catet bi kulit sambian karang dari mangken betul apa anak dia karang pengerti urusan agama pepenter berarti orang sesoleh solihah berarti karena sambian karena tak mungkin anak ini bisa jadi hebat tanpa seorang bapak sehebat walaupun bapak bodoh tak bisa nyalip anak ini pak karena sambian si merajib oleh karena kak dinto pesemangat di dalam nyari ilmu kebenarakatin anak sambian menonorotin tak kenceng masih kau tak kenceng ya, baru lagi nangin anda iya ya, no greges pada greges ya, greges kia, rutinan ring sepo nih kah, mulai zaman Mbak Abdullah bila rutinan nih kah, para duhur, cek ngaji para duhur, kepetok, kelema jila deng medeng kapir ulas lemeng selede ya. Mon benenan sinan reng tu aku lala saban lah ambu pujar lah adan bimat kamat lah. Cuma ini termasuk bentuk dari napa riyadhah atau latihan teraka terengkon lah. Ajalan dak jengkang ajalan mbak ni ajalan lebat sabar dak kendeng ajalan mangken jemput engkau mau dijemput sepeda coba aja talem kok. Sepeda apa aja ano ada double starter mulai kok ada sepeda nanti bibel tak kok macet roh jalan gaduh kengke konen gue lebih sepeda motor seting malam kayak jemput tomor udah atas pak wahir aku aina sope renget toh mulai laku jual sepeda kayak jemput engkau cuk nyentrong ngetok sepeda atas ngede metok mana mon sabe lampu pendek mati tapi ngede metok aduh apa sih sope orang weh tuh marah dah jangan kok jadi kula mele mangkene jongok sepeda dong lah wegrewek ya aduh mulai kok sepeda nanti bila jangan Masya Allah jadi tore karang kitab nikah aruba anak nikah dia bunal haddad nikah engkau karena tang guru ria kopi tang karangan deh karena guru. Andai kata engkau tadi guru, ada orang hebat tanpa guru nih kesobung, Mbak. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Andi guru nih tak apa terkenal. Sambian tak kira orang guru nih Syekh Abdul Qadir. Tak mungkin Syekh Abdul Qadir itu orang hebat tanpa guru, tak mungkin. Saya guru nih, Al-Imam Junaid nih kak guru nih Syekh Abdul Qadir, Pak. Benar ada yang tahu, ada yang kenal. Kan kenal sampean kereng siari ya, Kang Junaid. Jaga ngepadir, Pak.
Mun engak dek si Abdul, siapa nyamana Abdul Qadir, engak dek si Abdul Qadir. Kemun sampean engak dek Mak Junet tak tahu cek nyamana gurune si Abdul Qadir. Yang kepnet Junetan ni sampean. Padahal neka gurune si Abdul, tak mungkin orang yang tadi guru tak kira. Ada cerita orang hebat tanpa guru. Mun sampai beda orang ngaji tanpa guru, maka kebeteraki setan guru nah. Tadi mon beda yang ngocak kitab setiap ada guna ada manfaatnya. Bila ngarang kitab ni tulis dak tolang, ada kertas pak, dak tolang, dak kaju, dak tolang, dak kaju. Subhanallah manfaat. Andai kata ada karena para ulama ngak nik kediri ka emma guluman jenengan oning ilmu nika. Cek kapi nika sebab karena para ulama karangan kitab karangan kitab banyak, beda Fathul Qorib, beda Fathul Muin. Kuli sampean apa? Karangan Fathul Izar dia bagian kak muka selebar melo lebih sarong mau tahu. Nah, lianna lil qulubi krana sak temene iku tetep kadue pira-pira ati mailan ono condong bi hukmil jibillati kelawan hukum kewataan ila kulli jadidin maring saben-saben perkara kang anyar. Karena beteka manusia ampun teti jibillah teti watak nyak benyaan orang riaat lebih cenderung dek sesuatu si anyar. Sampean oning almarhum Al Habib Abdullah bin Syihab Ainut Tarim seki buru sedeneka. Beliau ini ke mufti ning kota Tarim, Mbak. Seke berkata tepes Sulam Taufik Fathul Qorib seke bunuh kitab se duru aja benih karena manusia kejibillah betekah seneng bareng anyar kan engke kan seneng bareng anyar sampean beteka orang pasti seneng bareng anyar hajat tertarik mun bareng anyar. Wah hari anyaran ilmu apa ya tau sabojeng cukup engak. Wah gawat dari dimah pasa tak pasa Jumatan tak Jumatan bojeng tak bojeng hebat pacet manusia ini kebetekah napa bihukmil jibillah ila kulli mailan bihukmil jibillah ila kulli jadidin beteka manusia ini pacet seneng dek bareng anyar. Apa baiklah mesti seneng dek bareng anyar. Kendaraan seneng si anyar, bungkos seneng si anyar. Mon biner saya kadung seneng bareng si anyar. Tina masih tak anyar, lenyar-anyaran boy. Cara nah pemontuk anan kan luak duaan sampean bibinan ada gangguan. Nyara-nyaran boleh lah. Seneng manusia baca dah bareng si anyar. Lah cek sampai kulit sampean seneng bareng si anyar. Bareng saya kau nabai urusan ilmu, cek nyari si anyar. Urusan thariqah, cek nyari si anyar, nyari si kau na alaikum bil atik. Wa iyyakum bil muhdatsat. Takku orang-orang sekona bilan bada manakipan bada tahlilan ilmu-ilmu lamba tarawih berjamaah mari seneka bada napanya mana senyar-anyar tolak kapi bada aliran tak Jumatan jak toro walaupun anyar bareng anyar tak serak cenah. Masalah anyar moncen, kan mode. Sekejap kira rosak dia. Manur ya. Sange boreng hebat. Cetak budak, kalau cetak budak legawo. Profesor, doktor, keng tak bejeng cek toro. Toro buntek sinakona cek toro buntek sinyar anyar, Pak. Karena manusia seneng barang si anyar pona. Tak mungkin tak kira kelampi seneng si anyar, sarung seneng si anyar, kendaraan seneng si anyar. Sampai nak ciling nyara-nyaran orang kemantan anyar seneng tak seneng? Seneng ngaengan tuh abah bilang tadi mareda yegi nekuk dari budi pas cangke masa abah neng dayen aduh cek seneng mau dari sini cek ya madai ya nekuk dari budi sebine ngocak selake nekuk ke pelanger beda pelanger beda yere todu selake lepas cek lakona kau nawa saya goceng, cok saking nggak anyar, wow, saya nggak perapet le, eman kok neku
tanang situng tanang dua meneku deh ya waduh rela nyaran pacet saya beta manos sepacet cek pakai lero orang mon seneng kata jeri ya pacet beta ke manos seneng bareng si anyar keng saya nggak ilmu nih cek nyari bareng anyar ilmu deh tahlil neraka yosino neraka ilmu dari di majiakir diburu lebih lenad dari masuk badai kan tuh kan sobung bicara torok jia lah alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat norok buntek sinakona nih kalau ulama sinakona Bak Sari bede Kiai Ansori siar bede Kiai Sirat Kanigoro bede Kiai Kushmairi Pajaran bede Kiai Abdullah ki korang kiai ta meki ngala nyara-nyara montor ke Kediri dude mau jauh dek Kediri si semayak bede anu mon mare dari orang jengkok tenang ate iya sekecil ada cerita orang konan nih kata tapi nampak norok senyaranya norok sinakona bela Sidogiri bade Kiai Hasani Pasuruan bade Kiai Hamid Podokaton bade Kiai Hashim ki orang derma miki nyari guru senyaranya gulu sampean nah tadi urusan pakaian silahkan anyar tahun bisa jadi tahun baru bulan silahkan bulan sebaru tapi ya sampai anyaran dalam akidah dalam aliran cek nyari senyaranyar tahun baru silahkan rayakan tahun baru Islam kelampi baju baru sarong baru silahkan kence sampai ilmu baru aja pak aliran baru aja toro tina masih nakon lah masih busen lebih lan roda ya tok ngaji no cet pancet budu bojo busen pacetnya punya orang mau beli busen nutuaki cek sampean tak seneng ilmu mau beda busen apa boleh tenger ut lah berapa kali lah keterangan dia berarti sampean busen mau sampean seneng tak kira busen seseneng idalaila masih setel benar pernah tunya remondi idalaila bisa sama pernah beda dzok beda perasaan abon bisa ngerasa aki Mas Habib seneng tak kerasa enggak bebener barongan kok mondir deui monda ilmu tenger bitong biko pak polo kali keterangan jeto mondring seneng ada pusen pak seneng ngeto ya dari keraman sampean amen gerambol bunuar masa beda pusen mikir sekak je bunualem seter do dema tak bukto bule kakan ada apa seter je yorap tada remah daen mah pusen daen mainan tak pusen aja nggak tidak rok aliran senyaranyar mah bedar yang ngocak wis orang nakonar banyak saya kelero karena banyak saya butuh jak toro alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat norok bunte dek senakona serak ring kona nikah cok norok ilmu noreng senyaranyar nikah takut tak selamat sebab napa ilmu tak jelas pak sana tak nyambung mun beda guru dari guru ke guru dari guru ke guru terus nyambung rantai ini sampai dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi ulama-ulama sebeda ini kerja sampai ke busen sampean kan sene kamu beda busen sapun lah pengajian mau datang di Timur jangan hol bujur lah arah apa busen mau dibara deh ya kador tak datang sudah di Timur jera kakek saya semak beda tanda tadi semak tak beda Kiai Mukhtar beda Kiai Hamid busen tak ke ilmu busen ke ulama tak enjo mau di Timur je loco saya salah lama datang lodro kerasa kalau ngaro nyari colo-coloan jasan busen dak ulama busen dak keterangna busen terus apa merkene libeli sampean oning pidatun Habib Abu Bakar Al-Muhdar almarhum Habib Abu Bakar kan jadi pancet wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha mesti pengajian Habib Abu Bakar ni tentang salat wis cek omongin pak apa boleh orang rebab salat tok je lah wastabir 'alaiha sabar ngelakuin salat dia saking dari semangat tak lengan le ceramah nikah
Pak enggak terus urusan sholat mulai ini cuma tambahan. Keng rata-rata beliau ini kemudian ceramah sekut asareng di badan kaula mesti ponan bab sholat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Niki sik kebo Probolinggo, Jember, Lumajang, Pasuruan Tibi. Nggih pun niki ponan sik pidatoaki sampai mangken diterapotana sering abek ayat nikah. Namun kulit sampai Pak enggak bebajeng busen kowe Pak enggak baja ngedo aja pacet bentak kenceng kan Pak enggak. Jasen busen ka ilmu. Sehingga orang mula andi sepat malal, andi sepat busen terus bareng si anyar tak jamin Pak, tak jamin. Tikel si nyari anyar, kitab nyari anyar, nyari kono baila nih kekarang nal haddad nih kona sahara nih puna. Kapi pada meca para guru nih bodoh pengajian tengah malam. Matiin tomar kol setengah 2 pengajian apa siap saya petik dia merarang-rang det teng tadi malam kayak beri kipas kayak beri syutingan kurang derem kita dateng kok ada di ngaji tengah malam kador toju ngerok dia hari tengah malam bener mantep deh wah ngocek ke oleh apa amin bengkok kibure kok oleh lamat kok bener oleh lamat pun ngaji sah biasa pun tak usah ngaji macem-macem nih kemudian ngaji sesah biasa jak sen busen ngaji karena orang mun busen ke pengajian berarti busen ke ilmu mulai busen ke ilmu ya busen dak kebagusan berarti Pak pun cek bau puna nyaman tatanan dela elau bade ke masakib nerosaki ke masyhud pun saya punan masjid Kasa masjid bade ke Mukhtar nggih coba oba nih wis tau sama datang dari guru di mah buduru timur paling dukane lah busen wah no tak pate seneng ngaji selera mun tak cocok ke pambu kiai nambah pala hari ya bade ceritane kiai pecat Korea mun engko coba bade iya engko njak kok dina sebut dadi kiai bene sambian bola dadi jak sen busen ka ulama jak sen busen ka kiai paham iki ilmu nih celamin cile wis ani ke bedere ngocak mun bedere ngocak ada manfaat kitab dia ada guna ngarang kitab mun sampean tak bisa ngarang kitab anan papenter anan pangerteh keluarga na pangerteh supaya jadi kitab aja heuleun nik kesebakal macelep kaula panjenengan dunya akhirat amin Allahumma amin wa aidan fallahu yumtiku ulama kulli zaman bima yuwafiqu ahlahu wat tasanifu wallahu a'lam bissawab afdalu dzikri